Bakunzi b'urubuga rwacu, urubuga Rwanda on Heart, reka dukomeze duhugurane ku bijyanye n'indwara. Muri aka kanya tugiye kubagezaho indwara ya prostate yibasira abagabo batari bake. Indwara ya prostate yibasira abagabo batari bake. Si gake twumva ko hirya no hino umugabo runaka yahitanwe n'indwara ya prostate cyangwa prostate mu rurimi rw'amahanga. Benshi bibaza kuri iyi ndwara itorohera abagabo kandi abenshi ikanabahitana iyo bativuje kare. Muri iyi nkuru ntago turi buze gutinda kuri benshi ihitana, ahubwo turaza kubaha amakuru yabafasha kuyirinda ndetse mukayipimisha hakiri kare kugira ngo idahitana ubuzima bwa benshi. Ni inkuru dukesha ibitaro bya CHUB, ubwo ni ibitaro bya kaminuza biherereye mu ntara y'Amajyepfo. Umuganga Dr Nzeyimana Innocent ukora muri ibi bitaro agaragaza ko prostate ni rumwe mu ngingo z'umubiri w'umugabo rujyanye n'imyororokere, ikaba iri imbere munsi y'uruhago, aho ishinzwe gukora ibintu bituma intanga iyo zimaze kuva aho zikorerwa mabya zizamuka mu miyoboro zikagera ahantu mu tuntu tumeze nk'udusaho zigahura n'amazi agizwe na proteine yakozwe na prostate akajya muri twa dusaho. Intangabo zageramo akaba ariho zikurira. Ayo mazi niyo abitse intanga, akaba nayo byitwa amasohoro. Prostate ifite akamaro kanini ko gukora ibitunze intangabo mbere y'uko zisohoka. Prostate ishobora gufatwa n'indwara zitandukanye, harimo zimwe muri mikorobe umugabo ashobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, izindi mikorobe zikaba zitahandurira. Urugero rw'indwara nka infection urinaire. Harimo kandi na mikorobe nk'izamburugu zandura mu mibonano mpuzabitsina, nazo zishobora kujya muri prostate zikayitera uburwayi. Iyo byagenze gutyo muri prostate hakageramo uburwayi babwita prostatite. Ubundi burwayi bushobora gufata prostate bujyana n'uko umuntu agenda akura. Gusa uko umuntu agenda akura niko prostate nayo ishobora kugenda ikura, ariko atari ku bantu bose. Iyo imaze kuba nini bitewe no kurwara nibyo bitera ibibazo ku buryo ibuza inkari gusohoka. Uburwayi bw'uko prostate iba nini ikabuza inkari gusohoka, umugabo akamererwa nabi, bikaba ngombwa ko abagwa, bwitwa adenome de la prostate. Kanseri ya prostate ni indwara nayo ifata abagabo batangiye gusaza, bafite kuva ku myaka 55 kuzamura. Ni indwara ya kabiri muri kanseri zitana abagabo benshi ku isi. Kutihagarika neza ni kimwe mu bimenyetso by'uko prostate cyangwa mu miyoboro y'inkari harimo ikibazo. Kwihagarika nabi, kubyuka kenshi nijoro, gusunika cyane mu gihe umuntu yihagarika inkari zaza rimwe na rimwe zikaza zitwika, kuva kwihagarika umuntu akumva arashaka gusubirayo, kunyara inkari zirimo n'amaraso n'ibindi. Dusoza twabaha inama yo kwegera abaganga babyigiye bakabasuzuma hakiri kare kugira ngo barebe neza niba ibyo bimenyetso ntaho byahurira n'ubwo burwayi bwa prostate. Ariko by'umwihariko tugashishikariza abagabo bose bari hejuru y'imyaka 40 kujya bagira igihe byibuze rimwe mu mwaka bakisuzumisha prostate kugira ngo bamenye uko ihagaze, bakomeza gutangiriza ngo hato batazarwara batabizi, kuyivura bitagishoboka ikaba yabahitana. Ni ikiganiro twagiranye n'umukozi wa urologiste wa CHUB Dr Nzeyimana Innocent. Rero nimukomeze mudukurikiye ku rubuga rwacu Rwanda on Heart, aho tubahugura mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse tukanabahugura no ku zindi ndwara zishobora kwirindwa bitabaye ngombwa yuko umuntu ajya kuzivuza zaramugeze kure. Rero nta handi ushobora gusanga amakuru nk'aya atari ku rubuga Rwanda on Heart. Mukomeze mudukurikiye mukanda share, like, comment, ubundi tubagezeho amakuru atandukanye. Murakoze cyane kandi turabakunda.